Donosim vam interesantne činjenice o psima za koje vjerovatno niste znali. Pseći su nosići jedinstveni kao ljudski otisci prstiju. Psi žive sa ljudima već više od 14.000 godina, mačke pak samo 7.000 godina. Većina stručnjaka veruje da su ljudi pse pripitomili pre magarca, konja, ovaca, koza, goveda, mački ili kokoški. Psi su pametni kao dvogodišnje ili trogodišnje dete. To znači da oni mogu razumeti do 250 reči, uključujući signale i pokrete ruku sa istim značenjem kao i reči. Većina međutim ima kapacitet od oko 160 reči, iako će to zahtevati prilično rigoroznu obuku. Kravlje mleko nije dobro ni za pse ni za mačke, jer oni nemaju enzime koji pravilno razgrađuju šećer u mleku, odnosno laktozu. Tako i mleko može izazvati neprijatne probavne probleme. Psi ne podnose ni čokoladu, može biti fatalna za njih zbog teobromina koji stimuliše centralni nervni sistem i srčane mišiće. Veoma štetni za pse su i grožđe i suvo grožđe, makadamio oraščić i kuvani luk. Suprotno ustaljenom mišljenju, psi se ne znoje kroz jezik, već kroz jastučiće na šapama. Toplotu regulišu isparavanjem kroz disajni sistem, odnosno dahtanjem. Manje poznate zanimljivosti o psima. Psi i vukovi jedine su životinje koje zevaju kao znak zadovoljstva. Psi imaju oko 100 različitih izraza lica, a većina njih odnosi se na položaj ušiju. Nažalost, zbog njihovog uzgoja, budlozi i pitbulli imaju samo 10 izraza lica. Zbog toga drugi psi ove pse često pogrešno protumače i češće izbijaju sukobi. Ako se nađete u situaciji da ste oči u oči sa agresivnim psom, nipošto se nemojte široko smejati. Otkriveni zubi za pse znači pokazivanje agresije. Psi vide boje, ali ne na isti način kao i mi. Veterinarski oftalmolozi su otkrili da su psi slični ljudima sa slepoćom na crvenu i zelenu boju, što znači da oni mogu vidjeti plavkaste i zelenkaste nijanse, ali ne i one crvenkaste. Psima jarko narandžasta lopta na zelenom travnjaku izgleda svetlo zelenkaste boje. Oblik njuške kod psa sugeriše koliko će dugo živeti. Psi sa izduženim njuškama, lica koje izgledaju više kao kod vuka, po pravilu duže žive, dok psi sa spljoštenim licem često žive kraće. Zanimljive činjenice o psima vodičima. Ako nisu kastrirani, kuja, njen partner i potomstvo mogu u 6 godina napraviti 66.000 pasa. 3 su psa preživela potonuće Titanika: Newfoundlander, patuljasti nemački špic i pekinezer. Najpametniji psi su graničarski škotski ovčar, pudlica, zlatni retriver. Najgluplji su afganski hrtovi. Mi žene uvek pokušavamo smršati i doći u formu. Preterana telesna težina je i najčešće problem sa kojim se suočavaju psi. Osoba koja je u istoriji imala najviše pasa bio je Kublai Khan. On je posjedovao čak 5.000 mastifa. Najveći mitovi i zablude o mačkama i psima. Pseći mozak je toliko dobar u otkrivanju mirisa i pokreta da čak znaju u kojem ste delu kuće, šta ste jeli za doručak i imate li slučajno posekotinu na ruci. Psi imaju čulo njuha oko 1000 puta bolje od ljudi. Iako ljudi imaju 5 miliona ćelija za otkrivanje mirisa, psi ih imaju više od 220 miliona. Mačke za poređenje imaju samo 19 miliona tih ćelija. Deo mozga koji interpretira miris je također 4 puta veći kod pasa nego kod ljudi. To je razlog zašto se psi često koriste za otkrivanje ilegalnih droga i nestalih osoba. Oni mogu nanjušiti svoju večeru iz bilo koje prostorije u kući. Također, ako se lonac variva kuva na šporetu, ljudi će namirisati varivo, a pas može namirisati govedinu, šargarepu, grašak, krompir, začine i sve ostale pojedinačne sastojke u njemu. Neki psi mogu namirisati mrtva tela pod vodom. Isto tako i gdje se skrivaju termiti i prirodni plin koji se nalazi 40 metara ispod zemlje.
Oni čak mogu otkriti ćelije karcinoma, koje su premalene da bi ih i lekari primetili. Njušenjem daha osobe mogu prepoznati ima li osoba rak pluća. Psi mogu napred upozoriti epileptičara da će imati napad. Maženje sa psom dokazano snižava visok pritisak.